Reka gusuhuze kandi nguhe ikaze ahangaha kuri Neza Times. Mu gitondo cy'uyu munsi nibwo twakiriye amakuru avuga yuko Uganda igiye kohereza ingabo muri Gaza mu buryo bwo kubungabunga umutekano ndetse no kugarura amahoro, dore yuko Gaza imerewe nabi n'intambara. Muri iyi minsi Gaza yazahajwe n'intambara ku buryo bukomeye cyane. Israel yamaze kuba yakwemeza yuko ingabo zo mu bihugu bigiye bitandukanye zizoherezwa muri Gaza n'ubundi mu buryo bwo kubungabunga ndetse no kugarura amahoro, kuko ariho hantu ubu ngubu hazahajwe n'intambara ku kigero kiri hejuru. Muri ubwo buryo rero ni muri izo ngabo zigiye koherezwa rero muri Gaza harimo n'ingabo ziraturuka mu gihugu cy'abaturanyi Uganda, nk'uko biteganywa n'ubundi na Donald Trump mu buryo bwo kugaruramo amahoro nyine muri ako gace ndetse n'umutekano, ku buryo bwo kugarura umutekano muri ako gace. Umuyobozi wa Israel yatangaje yuko inama y'abaminisitiri ishinzwe umutekano yamaze kuba yakwemeza amategeko azafasha izi ngabo kuba zakwinjira nyine muri aka gace ka Gaza n'ubundi muri icyo gihugu. Ibi ngibi kandi bibaye nyuma yuko minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yamaze kuba yatangira n'ubundi uruzinduko ari bugirire muri Amerika uyu munsi ku itariki 27 Nyakanga. Biteganywa yuko ejo ku wa kabiri aribwo azaba yahura na Donald Trump n'ubundi muri ubwo buryo bwo kuba bagarura amahoro ndetse bakanabungabunga umutekano muri kano gace nyine ka Gaza. Uyu muyobozi kandi yavuze yuko izi ngabo zizaba ziri mu mutwe wiswe International Stabilization Force, avuga yuko kandi uyu mutwe n'ubundi wiswe ICF, undi avuga yuko hazaba harimo abasirikare bagera kuri 200 bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibyo bihugu ari byo yagiye yitirira nyine ko ari inshuti, avuga yuko ibyo bihugu ari ibihugu by'inshuti ndetse bizaturukamo abasirikare bagera kuri 200 n'ubundi mu buryo bwo kuza kubungabunga no kugarura amahoro muri ako gace. Ikindi muri ibyo bihugu harimo Morocco ndetse na Uganda. Abo basirikare n'ubundi bakaba bazinjira mu bice Israeli itagenzura, ariko kandi bakazahabwa uruhushya na Israeli mbere yuko binjira, ariko kandi hakaba hataramenyekana igihe n'ubundi uyu mutwe uzatangirira kwinjira cyangwa se igihe uyu mutwe uzatangirira n'ubundi kuba wakora, ariko bizamenyekana ari uko minisitiri w'intebe mu gihugu cya Israeli ari uko avuye guhura na Donald Trump, nibwo hazatangazwa igihe uyu mutwe wa ICF uzatangira. Gaza imaze imyaka irenga 2 yangijwe cyane bikomeye n'ibitero byagabwe na Hamas muri Israeli kuva ku itariki 7 z'Ukwakira muri 2023, ariko mu by'ukuri byarahangije ku buryo bukomeye cyane. Urumva yuko imyaka imaze kuba yarenga 2 yose hazahajwe n'ibi bitero nyine byagabwe na Hamas. Nyuma y'amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho mu Kwakira 2026, Trump yashyizeho gahunda y'amahoro iteganya kongera ubutabazi muri Gaza, gushyiraho kandi ubuyobozi cyangwa se gushyiraho abayobozi ba gisivile y'abanyapalestine ndetse no kurambika intwaro ku mutwe wa Hamas, ikareka intwaro ndetse n'ingabo za Israel n'ubundi nazo zikaba zavamo, ariko Hamas n'ubundi nayo yamaze kuba yagira guterambikaho intwaro ku mutwe, ingabo za Israel nazo zikaba zabasha kuvamo nyine muri ako gace. Ndetse nkubwira yuko ubu ngubu minisitiri w'intebe n'ubundi wa Israel yamaze n'ubundi kuba yategurwa urugendo n'ubundi ku itariki ya 27. Ubu ngubu hategerejwe imyanzuro n'ubundi izafatirwayo aho agiye guhura n'ubundi na Donald Trump. Nubwo bimeze bityo kandi uyu mugambi ndagira ngo mubwire yuko wakomeje guseta ibirenge, bivuze yuko wakomeje kugenda gake gakeya, aho itsinda ry'abanyapalestine ryari kuyoba ari ryo ryayobora n'ubundi aka gace kagaza, cyangwa se ari ryo ryakinjira muri aka gace kagaza ngo ribe ryakayobora rizwi rikiri hanze n'ubundi y'ako gace. Bishatse kuvuga yuko ritari ryinjira nyine ngo ryemerwe kuyobora mu buryo n'ubundi buzwi nk'imbere mu ako gace n'ubundi kagaza. Kugeza ubu ngubu Israel irimo iragenzura cyangwa se irimo irayobora ahantu hangana na 64% n'ubundi by'agace ka Gaza, mu gihe hafi abaturage barenga cyangwa se abaturage basaga 2 miliyoni batuye ku gice gitoya nyine. Ubwo urumva ko hasigara n'ubundi agace katageze kuri 46 n'ubundi by'ako gace nyine ka Gaza. Bishatse kuvuga yuko abaturage benshi bagera kuri 2 miliyoni zirenga ariho n'ubundi bari muri ako gace, aho bamwe n'ubundi batuye mu mahema by'agateganyo, ndetse bikaba n'ubundi biterwa cyangwa se biri guterwa nuko ako gace kandi kari kugenzurwa na Hamas. Abaturage benshi rero bakaba bibera n'ubundi mu mahema
y'agateganyo cyangwa mu nyubako zangiritse n'ubundi zangijwe n'izo ntambara cyangwa ibyo bitero n'ubundi byagiye bigabwaho by'intambara. Ibyo rero byose bikaba biri guterwa n'iki cyangwa se biri kubaho mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo Hamas yanze kuba n'ubundi yarambika intwaro hasi kugeza ubu ngubu, aho Israel n'ubundi iri kuba yagenzura, igiye kuba yakwagura, ikaba yagenzura ahantu hangana na 70%. Nakubwiye ko hejuru ya 64%, ariko bashaka kuba bakwagura n'ubundi bakaba bagenzura 70% n'ubundi by'agace ka Gaza, aho ikomeje n'ubundi kuba yagabaho ibitero bya gisirikare hafi n'ubundi buri munsi, aho bagabaho ibitero hafi buri munsi bongera bakagabaho ibitero. Kuva Hamas yagaba ibitero kuri Israel, abarenga 1200 n'ubundi bahaburiye ubuzima, babashije kuba n'ubundi bapfa. Ariko kandi reka nkubwire yuko Israel nayo yahise igaba ibitero simusiga, aho abantu barenga 73,000 bamaze n'ubundi kuba bakwicwa, abandi ndetse bakaba baragiye bashimutwa, ariko bagashimutwa n'ubundi na Hamas muri abo gabo 200,000 nari nkubwiye hejuru. Reka nkubwire yuko Ingabo ari kurigwa neza Times. Ikindi nkubwire yuko bayire mushyashya inkuru zacu nagaruka nawe usaba gukora sabuni rero ubaye utarayikora, ngiye gutegura ngana kugezaho unyite mbere mu wa kabiri, naenda kwita uwa mbere badukurikirana. Reka tubonane muri video y'ubutaha. Ciao ciao.